batweretse ubugome noneho natwe twabaye intarega kuri bo ahasigaye nibahagarara hazoza hapfa babiri nabo hapfa ijana tuzoza dupfa nabo bapfe kandi tubona abari abapfu rero n'ababembe tuzi uko batwirukanye mu mihana ya mihana yose batwirukanye twese twari tubanamo tibatwirukanye ngo nibamare bo bayisigaremo barayihunze nabo ntibazi iyo bari abari mu mibunda ituye gutyo uzamubona gusa imishasho niyo yayirukanka gusa n'ingurube n'intuze nizo zasigaye inzovu ziri hari zavuye muri ziriya nyesha ziriya za bukafu zavuyemo ziriya mpyisi zose nta muntu batinya siri musozi amahongo ari mu kwama agenda ukazubwiraho icyo ukabona ihongo ihurutse kw'imishasho kandi imibunda ari nziza yacu twagarutse kuri ya channel yanyu yahindukira TV twari tumaze iminsi tudakora kubera impamvu twarazindutse ariko tukaba twagarutse inshuti zacu badukunda twagarutse yego kubera ko twari tumaze iminsi twarazindukiye mu gihugu cya Tanzania twaragiye gusura Mama Suluhu ariko hameze neza ariko kuri ubwo twagarutse kuri ya channel yanyu turayegereje aho abantu bose baherereye abumva runo rurimi rwacu tuvuga rw'ikinyamurenge Kinyarwanda Kirundi tubahaye kaze kugira ngo dusangire ku byiza tugenda twiyungura kuko hano hari abenshi bagenda bahakoramo amasomo menshi bikaba byiza kugira ngo muze mugenda mudukurikirana kandi mutere comment kugira ngo tubone ibyo twahuye n'umuvandimwe Rusaku yego twari tumaze iminsi tumukumbuye kugira ngo tuzabane adusangize ku byinshi abitse kuko ni umunyabwenge ni umusesenguzi azi kuvuga ku by'umuco ntitwavuga nta wundi wamukurikira karibu yego twisanze ahangaha ko turumva tumerewe neza ntaco bitwaye kandi mu by'ukuri ni byiza kugira umuntu ugutumira iyo agutumiye aba yakugira icyizere kandi iyo umuntu icyizere cyashize mu bantu uwo ntaba akiri umuntu uwo nguwo aba asigaye ari kijejegere kiri aho ngaho niki gikatsi kandi igikatsi uracumva igikatsi tuvuge ku mufano wariye igisheke ukagikanja iyo carangiye birya bikatsi byasiga iyo babitaye tibosa kandi kuza kubishaka ngo bifite icyo bibamariye ni igikatsi rero uburyohe bw'igisheke ntare y'amazi y'igisheke ni ukuvuga ngo twebwe nimba mukidufitiye icyizere mukaduhamagara turacameze nk'igisheke kikicuzuyemo amazi mazima n'isukari yose urakoze asa amakuru senye amakuru ni meza tumeze neza turakomeye ko turarya tukanywa tukambara tukaberwa mukumva muranyuzwe muri iyi si kunyugwa iyo ubonye uranyuzwe mu isi uba watsinzwe ugomba kugira akantu gahora kagukomanga kakubwira yuko ntibirashika noneho iyo unyuzwe ntuzi utera imbere ariko iyo utaranyugwa uzi ukenera kuvuga ngo ndashaka kugera kuri iki ukakigeraho ndashaka kugera kuri iki ukakigeraho gutyo kugeza uvuye muri ino si y'abazima noneho n'akarusho kubera kuko tukiri twahunze tutari mu gihugu iyo twahunze hariho za changamoto nyinshi zituma tutanyugwa nyinshi kunyugwa kwa mbere kubaho muri ino si y'abazima ni ukuba ku butaka bwawe aho umunyonyo wawutaye watubwira iki kugira ngo dutahe gutaha icyo nabwira abantu icyiza cy'igihugu ishema ry'igihugu ni abantu kandi n'ishema ry'abantu ni igihugu igihugu kiza giterwa n'ishema n'abantu bagituyemo bakagiteza imbere bakagira gute kandi nawe kugira ngo utere imbere ugende neza no kuba ufite aho ukorera ya bizinesi zawe
bikagenda neza nta wundi muntu ugushizeho hoji murakoze Musako karame kubiherutse kuba iwacu wabyakiriye gute? ibiri iwacu birababaje ariko kandi ntibibabaje kubadushoyeho intambara. Abadushoyeho intambara ho barababaye kuri ubu nyine kubera yuko mu by'ukuri bari bazi ngo bazaza kugeza ngo ku minsi nk'iyi ngiyi itariki baduhaye yaragumye irasibira, yagumye gusibira none dore imyaka 10 irabaye. Bari bazi ngo mu kwezi kumwe bazaba baradushushe twese twaravuye muri kiriya gihugu, ariko ntizabakundiye ahubwo nabo ko barahunga aho bari nabo ntibakihari. Yego mu kuba ejo bundi barafashe Minembwe do baramwirukanye wowe wabyakiriye gutuma yo? Naranezerewe buriya iyo umwanzi aguteye iyo akiyibwira yuko agiye kukurangiza ariko akaba ari wowe umurangiza. Si twe twenyine ibyabaye no ku bandi bazaba bivuga no muri Bibiliya hariho abari bacuriye abandi kugira ngo babarangize, ariko biza kurangira abandi bacuriye abandi kugirirwa nabi abari bo biza kubabaho. Urebye hari wari wavuze yuko wafata abanyesiraheli bose ngo akabamara, ariko abanyesiraheli biyiriza ubusa barasenga, wari wabiteguye baza kumukura ku isi. Buriya iza nkunda kubwira abantu ngo nushaka kugirira nabi undi mugenzi wawe nushake ntukayikora ufite ubukana, kuko ya nabi uko wayiteruye imeze na bwa bukana bwose hari igihe yo gusubiraho, bwa bukana akaba ari wowe bwisha. Nuja gutereka urwara rwo kwishima ntugatereke rurerure, kuko hari igihe kwipfumura uzagira none Musako kuri aba bantu bakomeje bahakana ubwicanyi bariya bo bari amaraso bimeze ubwicanyi nuko batari ruguru. Iyo baje kuba ruguru ntibari kubuhakana kubera yuko nibo bari gupfa. Urabona abantu bikunda iteka ryose bazabirangizaho. Bariya abantu bazabibona ni ukuvuga ngo iwo gusa nibo izambabwira ngo mwoba mwari mufashe urugenzi mukagenda mugahagarara ibaraka, mwamara mukavuga ngo abasirikare b'Abarundi ntibagende ngo babarinde. Ibo gusa baba civile gusa bari hariya bayakutumba na bari abandi bari hariya niba harara kabiri cyangwa gatatu nta wundi muntu barebye bakagenda bagafata hoteli bakavuga ngo tugiye kurara muri hoteli runaka, nta muntu ducunze ntagize gute, kuko abaturage bose b'Abanyamulenge bari ruguru baririya ntibafite aba bodyguard cyangwa ntibafite aba escort, kuko Murenge ntamaze azamuka akamazamukana nka brigade yose nzima y'Abarundi bamurinze. Ariko bo murekura bakavuga ngo ntitukurinda, ni ukuvuga ngo bo murisha igikwanga cyangwa ihurura. Bazareke bagenda bavuga ngo turagiye amahoro ni mazima bazabica. Ese ko basakuza kandi batari mu gihugu biterwa n'iki kandi n'abari impunzi kimwe nawe? Kuriya gusakuza ni ukugira ngo bashake bihakirizwe kuri leta igira icyo ibamarira. Nibamara nabo babaheza amafaranga barye bahage, nibamara kurya bagahaga bahaze n'inda zabo, bahaze n'imiryango yabo, abana babo n'umugore n'abagore bafite, nuko bamererwe neza. Kandi ziriya faranga icyo kubwira yuko zitazazigenda zigere kuri ba nyirasenge, ziriya ni faranga gusa nyine zabo gusa nyine zinda zabo. Niko kumvise nimba ari uriya pasiteri w'u Burundi wavuze ngo faranga Kongoro afite ngo ntaco yatuma. Jewe Kongoro sinoba nkimuvugaho, Mbayahaga yaramuvuze byararangiye kandi yaramuma kuriya Mbayahaga yavuze ushaka kutugira ngo ategere Kongoro nindi azagenda ashe gusura iriya cano Kongoro yavugiyeho, nuko aza Mbayahaga yavugiyeho, nuko Mbayahaga yaramuvuze yaramurangije kugira ngo tuvuge tuba tugiye kuja gusa gukomanta gusa, ariko Mbayahaga yaravuze yararangije yani yaramurutse nuko kandi Kongoro
niwe Munigatama, niwe bari abandi bose batemezanya na kuriya yavuze ni kingereyo kwa Materura akavuga ngo reka tuvuge n'amanyota nicyo ko yovuga na bariya ba Emasi nicyo kongora kubiye muri abo bantu bose. Ese kubona ko twebwe tutabishyiramo imbaraga ko aya mazi ahaguruka akomeza yamagana buriya imbaraga z'abarengana ntizizaba ziba nyinshi, usibye gusa Imana niyo izikoresha bariya barengana kugira ngo ibarenganure. Naho twebwe ntacyo twokora kugira ngo twirenganure, icyo twokora gusa twovuga bukeya uko dushoboye, tugasenga cyane, twarangiza Imana ikadufasha. Twebwe nta kindi twokora kiruta icyo twigwaneho yakoze. twebwe turimo ni iki twokora cya special cyane ko gukangurira n'abantu imisanzu twubwira gutanga imisanzu, habe nubwo gukangurira abantu batabifite ntibizogire, ariko umuntu wese wemezanywa nuko abantu bapfa babaye, urya muntu wese ubwira umutima wo gufasha, ndakurahiriye ntiyoreka gufasha. Umusanzu ugomba gutangwa, kandi twarangiza tugatabara, twarangiza tukavuga, kuko hari abantu bamwe iyo batavuze baza bajanwa n'umuyaga y'akagara kuriya bavuga ngo kandi iyo ubona nk'akingungu ukuntu abishoramo imbaraga bivuga, kandi ari umupasiteri ko twebwe tukaba dufite abapasiteri babishoboye kuruvuga. Hari abapasiteri baza babivuga kandi babishoboye, bashigikiye twigwaneho, bose bahagurutse bakabyamagana nabo kazira mbaraga bari abagabo babishoboye. Imana iri mu ruhande rwacu, izabitunganya kandi bizagenda neza. Tuzovuga uko dushoboye, kandi n'ubu nyine ko turavuga, ko turumvikana, n'ubu nyine ko turavuga. Igihari gusa cyo nuko nizera neza Imana iri kwigenda isubiza ibibazo dufite. Imana ikoresha abanyembaraga nkeya, abadafite imbaraga Imana ikabakoresha kandi ibigakunda. Singaho ejo bundi barashe hariya point zero, uza abantu bari hariya point zero, hari 9,000 by'abarundi, 9,000 by'abarundi. Intumbi gusa basanze hariya, intumbi gusa basanze hariya abantu 600 bangana na twigwaneho yose iri muri kandi bakoresha imbaraga nyinshi. None intelligence niyo yari hariya gusa, n'Imana ni Nyagasani. Intumbi 60, mbwiraga intumbi 60, noneho gashiragaho inkomere, ifizi hazamahuzura bakamanuka bakajana Baraka, bakajana Burundi. Ako ni gute bahafashe kandi hari ahantu hagoye muri barugano muri bana naje tubimbaza ni Nyagasani wowe, ariko wowe uhazi wabonye gute? Haragoye, je ndahazi, nahatemye imigano hari za point haragoye, jewe ndahazi, ni ahantu ni mu nzitane, usibye gusa Nyagasani uwahageze nta wundi muntu wohakura uwundi kwategera. No, ibyakozwe hariya ni Nyagasani gusa, sitwoyibaza ngo se Mana ngo wakoresheje iyi formule, iyo formule ni ya Nyagasani, ni y'Imana gusa. Natwe habe n'abahagwanye nabo ntibazi uko byagenze, bazi gusa kuko babonye gusa bahafashe. Ari igihe wari wabona nk'iyo warwanye n'umuntu kurusha imbaraga akagukubita nk'ingumi ahantu, uzubanza ugasa naho utakaje ubwenge, niko bari aba no kubyibuka, uzuja kwibuka nyuma ukabaza ati se byagenze uwankubise yakubise hehe kugira ngo simenye uko byagenze. Noneho rero nabo niko n'ubu nyine niko babibaza, se byatugendeye gute, niki cyabaye kugira ngo tupfushe abantu bangana gutya, dukomeretsa abantu bangana gutya, duhunga abantu bangana gutya, duhunga abantu bangana kuri bari abasirikare baza bahagarara ahantu bakamamera nk'igishigo, ukagira ngo ni igishigo cyahameze, ariko abana bibi 3 bakabatsinsura ahantu bakagenda bagahunga. Ni Nyagasani gusa wenyine gusa, nawe twebwe tugize ngo dutekereze formule bikorwamo tuba tugiye kurusha ubwonko.
gusa formule no gusenga no kuba muri Kristo nukuda n'amateka amufashe ntimukayigirire nabi abana baba basize aho ngaho abagore babo mukabafasha bageze hariya ngo bamare kwashika bagurira abagore b'abasirikare bari hariya babura uko bakaza babagurira ibyo barya zabo bazaha amajana n'abagore n'abana muntambara muri extended barabasigira ndi tibagiraga abanyirabo n'ibintu bigoye aramusigira ndi Kongo iyo amusize umusirikare wa Kongo iyo asize umugore wiwe wa mugore azamashakwa n'undi niryo hame harwa yavuga ati sindamusiga musigira undi nawe amushaka akamufata akamutwara ugasanga intambara yabaye umwana w'uruhinja yaguye hariya umusirikare yaguye hariya umugore yaguye kubera iki kubera yuko bagenda bakajana muri extended bakahajana abana babo n'impinja nukuvuga ngo abana b'abasirikare benshi ba Kongo tibaza biga amasomo ijambo bogenera Kagame ko ngo bari mu gahinda kandi ntaco no bagenera bakume babaye mu gahinda kuze nyine ngo babaye bikomeye ico kintu gusa urumva nyine batsinzwe kubera ko none ko barasigaye bavuga ngo batsinzwe ico no bagenera gusa bahindukire bagaruke bamere nk'aho mwana w'ikirara kandi turabakira turabangirike kandi baze dukomeza nagisegete uyu munsi yovuga ati yeme naradanganyitse ni mumbabarire tutekereze icyo dukorera igihugu twese hamwe ni yemba ico dupfa gisegeti ico dupfa nawe nuko kugeza aya magingo nuko azana amacakubire mu baturage ninkigene tuvuge ku mufano tufite abana bawe babiri ukita kuri umwe ariko ubundi ntumwiteho umwe kamukaza kubyuka mu gatondo mbere yuko kaja kwishuri ukagakubita ubundi ukamwambika neza amara kumubwira ati papa mu modoka agira wamara undi ukamumurekura ukamubwira ati uragenda n'amaguru kugeza ugeze ku masomo cyangwa ukamubwira ati tuziga uraguma uwo mwana ko urabona ko tuzoba umwamushiramwo ubugome buteye ubwoba ejo azaba intare kuri wewe uzoza uburaho winjirira mu nzu nikamara gukura kazaza gasigara gahangana nawe gutya maco kwa maco batweretse ubugome noneho natwe twabaye intare gakuri bo ahasigaye nibahagarara hazoza hapfa babiri nabo hapfa ijana tuzoza dupfa nabo bapfe kandi tubona abari abapfu rero n'ababembe tuzi ko batwirukanye mu mihana ya mihana yose batwirukanye twese twari tubanamo tibatwirukanye ngo bamare bo bayisigaremo barayihunze nabo ntibazi iyo bari abari mu mibunda ituye gutyo uzamubona gusa imishasho niyo yayirukanka gusa n'ingurube n'intuze nizo zasigaye inzovu ziri hariya zavuye muri ziriya nyesha ziriya za bukafu zavuyemo ziriya mpyisi zose nta muntu batinya siri musozi amahongo ari mu kwama agenda ukazubwiraho icyo ukabona ihongo ihurutse kw'imishasho kandi imibunda ari nziza Ntundi yari nziza cyane yatumwe n'abantu benshi abapfu rero ababembe abanyamurenge bari baturanye ariko baragiye barabarashe nabo ntibaza baguma muri wa muhanda abanyamurenge bazagenda nabo bagahunga ko bigomba igihugu abantu bagomba kukibanamwo batujije bakabana n'abandi amahoro kuko uzubuza uwombuza amahoro nje nawe muri ya mahoro umbujije nawe ntiwoyagira kubera yuko muri wowe nta mahoro arimo nubona ubujije umuntu amahoro ni ukuvuga ngo nawe ntayo ufite tayo wowe woyagira gute biragoye cyane buriya umuntu ufite iyo umuntu afite amahoro akayatanga hariya no mu wawe aba arimo buriya umuntu atanga icyo afite niyo mpamvu ibihe byose bizobaho
bariya bantu tuzobana kandi nibanga uko tubana nabo ntibazobaho tuzoba twavuye hazoza hapfa babiri ibo ni benshi hafi 50 yabo kandi kujya bizagora twebwe niyo dupfa turi iwacu ncana urebe nk'umuntu uvuye i Burundi umusirikare w'i Burundi avuye mu Rumonge mu Cibitoke ngo ariko araje kwirukana nk'umwana wavukiye hariya bizokunda se ni nk'umuntu woza akakubwira ngo sohoka ngo ninjire muri iyi nzu turumbuka tuvuge ku mfano iyi ngiyi niyo wubatse iyi ngiyi gako ni y'abanyakenya iyo wubatse ni yawe wayishizeho inka zawe zose wayishizeho amaboko yawe wayishizeho ubwenge bwawe washizeho ibintu byose yamara akakubwira ngo turumbuka ninjire woyivamo ariko nawe ntiyoyigiramo amahoro umwe yasasa hariya hanze undi agasasa hariya mukaza muyirangiza kuko ntabayizeye kuko yayikuyemo nyirayo arayizera gute icyo gihe usanga ngo abantu ngo yinjiye mu nzu ngo akana kapfuye umugore aragwaye ibintu byakomeye ifaranga bya iyi mivumo yose ikagukurikira umuntu uvuye mu Rumonge yoje gutura mu Madego umwana wahavukiye wagize gute ise na sekuru na sekuruza na nyirakuruza nande bose naho ngaho bavukiye numara wewe gusa ngo uraje ngo ugiye kuhamukura gusa ngo isi yo gushiraho biragoye ya minyonyo yonyine gusa bataye hariya ya minyonyo yoze kuzukana ukaburaho werekera kuri uriya munyonyo uzi uko biba bivuze ni ukuvuga ngo barawuhambye bawutaye hariya kuri uriya butaka ni uko kugira ngo wewe n'ubu butaka kurumva muri kore ni ukuvuga ngo murambatanye muri kumwe ubu gukuyeho nawe akabujaho tiyobugiraho amahoro nicyo gituma banaboti bavuze ngo turuha dutanga gakondo ya basokuru tibzokunda none haka nagatangaje gakondo aho sokuruza wawe yavukiye sokuru hakahavukiye isaka havukiye ukahavukira nawe ukahabyarira ibizazi bitanu izo bintu tibizokunda abanyezirayeli tuzo abanyezirayeli bagiye iminyage baragenda baratura imyaka magana n'amagana ariko barababwira ati kubera yuko mwabuze iyo muje mwabuze aho muzotura muze baza babashakira ahantu hamwe hano muri Uganda aho bazobashira aha muri Uganda kera bamaze kuhatunganya barababwira ati no tuzogenda aho badata na basogokuru na basogokuruza ba Ibrahimu bahamba baragenda ngo bamare kuhashira bahirukana amoko n'amoko yari ahatuye n'iziriya ntambara uzumva ngo baza bagwana n'abariya bantu bariya Palestine n'abakibariye nimba uzubona baguma kugwana n'abanyezirayeli ni uguhangana bavuga ngo kandi bariya baga baravukana bamwe bavuka kuri Isake abandi bakavuka kuri Ishimaheli baravukana bose ni bene ariko umwana wavutse kuri Sara n'umwana umwe gusa naho undi yari umujyakazi gusa Ibrahimu yateye inda urumva akabyara Ishimaheli naho uriya wundi abyara Isake niwe umwana w'isezerano niwe Imana yagize icyo ivugaho urumva Ishimaheli ni aba bantuze bose izi ngabo z'Abarabu izi ngabo zose z'Abarabu ni Ishimaheli nicyo gituma Abarabu uzamubona babaye ibintu ibyihebe kikaba kiguturikira ntacyo Imana yakivuzeho naho bano bandi ingabo yo kwa zino ngabo zo kwa
uyu nguyu uno mwana wa ntunze ninde wa Iburahimu uyu nguyu yabyaye kuri Sara babwiye ngo naje ngo bamutange ntuza isa kurumva ntaba bandi bose bano bandi b'abanyezirayeli niyo mpamvu kurumva baravuga ati twebwe nubwo twagiye ubunyage aho tuzoba turi hose tuzosubira ku matongo ya ba sogokuruza tituzoza dufitega indege ngo tugiye ngo kuzoja gusura ibituruza ba sogokuru na ba sogokuruza none se twobo dukura mu minembwe twamara tukaza dutega indege ngo tugiye gusura ngo tugiye gusura ahantu mu makanika bamuhambye tukava mu birometero 100 nuko nguko niko bimeze ahasigaye abariya ko baribesha ngo bazokura abanyamurenge hariya nibashake bagende batuze bagende batege inyoni bagende batege amashiha bagire gute baze tubana niba numva bananiwe bumva yuko amashiha byanze gufatisha baze tubahereza inka baragi tuzobababarira tuzoba dufite amafaranga ibo bajanye banyaze ziriya nka babibwira ngo baradukomesheje noneho twari dufite inka zizazororoka cyane ariko noneho tuzozana iziza zikamwana cyane twororeka ijambo none tuzozikura ahangaha ko dufite ubushobozi ubushobozi se turabubuze ubushobozi ni amahoro iyo ufite amahoro muri wewe ubushobozi buzabuza umunyeshari iteka ryose ntazatera imbere naho umwana w'umubembe azamuvukana ishari gusa akazamuvuga ngo turi benesi muzoguma kuri nose nuko ko niko bimeze tugeze ku musozo twari turi kumwe n'umuvandimwe kandi azi kuganira sino cyane bayita gute Hindukira TV hindukira ngahare mudukorere subscriber comment share kugira ngo dukomeze tubane cyane buriya reka mvuge kuri aka kantu umuntu utegera ikiganiro akakirangiza adakoze subscribe comment reka tubanze tukije kuri subscribe naho kukomanta hari n'abamwe batazi no kwandika hari n'abamwe batazi naho boja muri commentaire ariko ikiganiro tukazukirangiza udakoze subscribe niko kuvuga ngo mbaye umwe muri nzoza mboranza kubasura kandi nicyo kiza cyemeza yuko mu zukuri twadukurikira nicyo kiza cyemeza yuko mu zukuri dufite abakristo benshi niba mfite 5,000 uko ni ukuvuga ngo mfite abakristo banje 5,000 mugume tubana kandi ni nawo mujyango niwo mujyango wanje uri niwo mujyango wanje kuri YouTube muza mukore subscribe ta mutima mubi duteze imbere nakwe tubateze imbere buri ifaranga iyo zibonetse ahantu ifaranga je nzambwira abantu ifaranga ziza zishabuka Sareba komsa ifaranga zirashabuka uyu munsi zazirwa ku mfuko wawe ejo zikirwa mu mfuko waje ejo bundi zikirwa tubona nk'uyu nguyu tiyaje gukora akazi tiyaje kugukorera wewe urafata ifaranga uzimuhe izi faranga namara kuzijana ace hariya hirya abone chips avuge ngo reka ngore chips zimugumye hose agure chips ayirye wa wundi nabo azihaye wa chips abone amata avuga ati reka ngura amata ayihereza uriya w'amata nuko ifaranga zazirimo zisirikira mu bantu niyo dukore subscribe tukabona ifaranga siza zibagarukaho ifaranga ni zigenda tawuzu zicunga tubona ziteka wogira deposit y'intuze ifaranga tibikunda kuko hari ibisukeneye uragenda za buri munsi urasohoka nimba uzifite tuvuge ku mfano ufite 50,000 urahamagaza umuntu wakawunga uriya muntu wakawunga nawe ahamagaze umuntu w'ibitogi uriya muntu w'ibitogi nawe ahamagaze uw'isukari uriya muntu w'isukari nawe ahamagaze tuvuge ko ifaranga zazigenda zisirikira mu bantu nuko niko ifaranga zikora kandi ifaranga nawe ifaranga ntizazirirwa mu ifaranga ntiwozirirana kandi iyo uziriranwe nawe ukazigumana ukazibika inzara zikwica nicyo gihe usanga abantu benshi ugasanga ngo afite ifaranga ngo ariko ngo tazayigura n'ihuzu yo kwambara zigaragaza kandi ubukene kandi uzifite icyiza cy'ifaranga
agaciro k'ifaranga ni ugusohoka. ariko ruguru niho zitasohokaga kubera ko zari mu mitungo. Reka ndakubwira ifaranga zari mu mitungo, kandi ya mitungo ga nayo iyi inka uhawe ukama inka zawe zitanu soko inka zawe zitanu, ni ukuvuga ngo iyo ubyajije inka zawe zitanu ni ukuvuga ngo nta uri ku ruhande rwawe tiyo kwishwa n'umukeno abana ntibosomera ntiboreka gusomera, hari inka zitanu zazikamwa hano nubwo mutazifite. Tiwakaza ngo umugabo akamagenda yinjira mu nzu ati nabonye inka zawe zatetse none ga uzoze ngukize inka zibiri, akazimukiza kandi akazikama. So tugeze ku musozo, comment zanyu nizo zatuma tumugarura, ariko ni umuntu mwiza aganira neza n'imfura kuby'umucyo yote tubikozeho ubundi, ariko ni umuhanga nahasubira tuzongera. Yego yego, bakoze.